Engkau di parlo pak. Parlo apa, Cong? Engkau abi ini ya. Kakek yang lah siap ya. Orang yang abinir ya, raja tanggung jawab. Tak bisa. Fatma tangan dek. Kan bila Fatma tu tiang kakek. Engkau ben kakek sekancaan rut. Tak kata tau kar markene teking sekerak dia. Engkau lebur ke Fatma. Mun kakek tanda kalah, teti mayu. Kita bersaing secara sehat hoi. Maksudnya dul. Mak le Fatma sing tuake. Siapa yang ternak kau ben kakek saya kendek. Sepakat. Kak Dul Mawi, Iya le. Demak ah. Mai terakhir nah. wis tau usah Kak ceyak karo mak semak. Marah terakhir nah. Wis gendina Kak. Malah depak le. Iya Kak, jangko korontar ke toko. Cek sekecaan. Ilau ke desa. Le. Sapa orang engkau? Engkau terus Apa maksud dari ya Kak? tok kok le mak le kok kaki rapi. Tak jelas kakek Kak. Le. Ada apa, Cong? Mak ngengan. Engkau lah nemu calon lah pak. Ring dim Cong. An kelebun na. Apuh. Tekiki selera na kaki, Cong. Sekelasan an kelebon. Keng tak pinter ya? Ini pinter pak. Ya meliburkan an kelebon. Minder pola bener pinter. Ya lah jia. Justru nyaman pak. Andik matua kelebun. Pola milo pisar pisah dana desa ruang.
Aduh lati nana. Cek libur ke pesen negara. Samping akhirnya yang laki Jong. Orang laki ria. Kutu andik penemu TB. Cek bunga puake. Mak letak kocak kaju mopok. Nyandar ke kaju ode. Terus dia lemah, Pak. Mun abi ini ya. Kaki nyari sesepadan Jong. Cek bisa nyari bebenang. Apa andre lah aku natane. Tanah nga kasar. Betin abo pelo. Mak letak to bisa ketemu dengan pisan. Ya mi to dus, Pak. Bon kaki ku mikir jiya na. Paling saya bede pikir na karo sa tidung apolong. Pikir kalau bacarna. Pak lah sedeng. Engkau tak kira lang. Pak. Arilah sedeng. Penta aki Fatma ke orang tua nah. Mi pasanan kelebon na Chong. Ipakuha angko si minta. Jalan keng repot kaki Pak. Muneneng kok selalu tuli abin nih. Ya abin nih Chong. Keng benianan kelebon na. Ya rama kenang kelebon na Pak. Ya tak arap Chong. Keng kaki kurang genteng sekone. Cok lah bodoh kaki Pak. Padahal kita setuju tak arap apa. Keng cok nyatanya bila kok sabi ini ya. Maksudnya Chong. Kok memberi manfaat mata abi ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaki Jong. Iya, Mbak. Tajuk Jong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak berdiri nak gitin. Iya, Par. Adik Par lo kebak sanile. Kaki anu apa? Pada andi parlo kia. Oh iya munda kita tajuk ba Jong. Iya, Mudah apa Jong? minta tina sebagus, Mbak. Tidak bagus aku ya apa? Minta Tareng gini, Mbak. Loh. Kaki mirok norok, Par. Miro nuro adin. Cula karena dia tang parlo. Ya gentian. Kan engkau sih datang ke ada. Wis apa-apa kan Jong? Tangan anak, Mbak. Kaki Jong. Pada, Mbak. Siapa nyaman Jong? Pudin. Lu nyaman kaki Jong. Nyaman anak-an. Oh, sirut, Mbak. Anak kaki Jong. Dul mawi, Mbak. Oh iya bang Jong. Kayak dua hari macam memor leke sih kita abin nih. Betul Jong. Malam Rabu sih bakal dateng yang dia bagus dong. Rabu paeng. Tepak kelakon aing. Malam Rabu, Mbak. Iya Jong. Berangkat malam maghrib.
Bah, ketemu ben kaki boleh, Par. Demak, Din. Minta apa raben? Lu. Saya para bon sekali buri tangan anak bon anan kakir ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beda apa kena? Anu, Bun. Engkau kade, Par. Engkau kade. Engko. Abu wis tak sabu terbu. Ya kenengan lega. Mai pas toju. Beda apa? Wis kaki lamu tak kade, Din. Tuli kaki kade, Ra. Kakek. Da iya, Bun. Siapa orangnya sebelum, Bun? Engkau dan nak Ria. Keng nak aki haji dan nak foto. Sirut tangana. Andi hajat serius ka Fatmaan an kaki, Bun. Tangan nak tul mawi pada kia, Bun. Di hajat serius ke Fatmaan an kakek. Kebeneran Fatma ya ikaliburin 2 orang laki sekaligus. Saya tak lain arupa aki tangan anak laki ben anak laki Budin. Pas repot engkau mula deh. Marah apa kerja lain nak? Tina mai tak usah habisan. Engkau ben kaki kapiri apa guna taretan. Ara apa, Bun? Pulang kok ben majapar. Keng tak cocok tadi bisa nak kaki ya. Beni deh iya din. Ibarat wak buan. Tangan nak riaki pocet. Buah mulai polong pocet. Tak kira masak. Debe na elok. Dibudi na loto. Mun karo pulan jia, engkau ben Budin siapa dentek sampai maden, Bun. Mun maden kan tak kira elok. Karo karengo kepala masak. Mun engkau lah iya boy par. Justru engkau seneng mun tangan nak tulia bela. Kapur sing pernah kompoi. Cuma engkau ben kaki sebagai reng tua. Kau tuh bisa amas tiaki kesiap nanak foto. Sapuran na. Kasih ya pun saya maksud engkau edina. Beni karo tentang siap si Tedung Apollo. Tapi tentang tanggung jawab secara umum. Pula saya maksud kaki jibun. Pulang tangan nak tandi lako. Salah situ nggak iya din. Cuma si paling penting kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Sebagai calon imam, Arya arop aki tanggung jawab. Banyak kaca kebenga. Rumah tangga ancor, markena keluarga kita ada pak umur. Seteti korban siapa? Reng bini. Benku tak teru tangan anak tadi korban. Dek remah, Par. Kok ben kakir ya? Ming pasti beri apa terasa kali bi kelebun. Terus pas ada remah, Bun. Menengkok ben Budin, rasanya tak mungkin memburung niat bagus ria. Setia pancan kakek, etare masalah situ nga, atau buat tolak sakapina. Pola deh ya boy. Engkau ki ataria kata ngana. Abo. Mak ki atera ka anan, Bun. Taklah kaki bae sanan tuake. Abu singang kuyeria tangana din. Beningko.
Fatma, Iya, Pak. ya toju nak. Wak setia kakek katamu ya. Dua orang laki sekaligus yang diniat bagus ke kakek. Sirut Dulmawi. Derem. Tahu, Pak, kok bingung. Mun asli nang kok kita siap. Ya makin kok pada bingung, Bing. Deki terima situnga, tak nyaman ke situnga. Saya terima akabi, tak mungkin. Pola tolak boy kapi, Pak. Tak oleh nak. Engkau ria sebagai orang tua na Prabon. Bebeja nolak niat bagus sereng lake, kecuali keng lak di alangan. Mun iya pancaan kakek, Pak. Engkau mari tarik ke tangan nak. Benjauh ke tangan nak tak siap. Cuma di budina, tangan nak pasrahkan kau. Sati yang kau bingung senentua kina. Apa Sirut, apa Dulmawi? Ya Sirut pai bun. Dulmawi bun. Dulmawi bun beri Fatma tak bini ya kuang. Ya tahu siapa bini par. Mak repot. Wis tenang. Satia da iya beuy pola. Sirut utaba Dulmawi. Bisa nggak oleh ke tangan nak. Tapi kalau bun syarat. Apa syarat bun? Syarat deh. Ya mau nengku apa can kakek cong. Pak lah kakek sanggup ke syarat dong. Kalako. Muncan ku are beni syarat. Tapi alasan untuk nolak kakek secara alos. Apa syarat, Pak? Nangkep angin. Siapa yang taruh naga kibun Sirut bisa nangkep angin. Maka dia 10 kali kalak mantobi ke lebuna. Engkau siapa? Awalnya kalau nangkep angin. Makin bulan ben bintang, ingal akina. Ipi ke de remangin rego. Ya ipi ke bentanang teh kening. Kini ke bi apa bi gelebun. Ini pasti suruh mi ke angin. Tak masuk akal.
Kan pas nyerah diemangin. Mun setia, dul mawin bisa mi ke angin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Lu Cong, mi cek salban kaki singolog bapak. Cek kaki kita tuh ditang mantor ya. Insya Allah bekal teka hajat Pak, boleh titiman tahun sampian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bula pun abang tas harap sesuai kalau bersih peta sampian, Pak. Boleh Pak, ada Pak. Mari lah. Eki. Marah ki bedena. King lecek niat tuh sabinya ya. Engki Pak, mana bisa niat, anu apa mami ke angin. Engki, Pak. Untuk bisa mikir angin panika, butuh perjuangan seseorang. Tapi tak apa, demi lewat mah, bula rela. Coba lebay rut, apa tahu hukten. Nikah kedua, Pak. Masih penempungan ya, Cong. Kemang ini. Dalam, Pak. Coba bisa sampean buka. Katin apa, Pak? Mika angin ini di mana kaki, Cong? Mi babu pedang. Kia serepo, Pak. Setalka. Ketika yang goncolon kaki si kop nurkop kalau ngelong, Cong. Dingga ke dimma. Neka Pak. Ini mah angin aja ya. Dalam Pak. Terus setelah akhirnya saatnya ke wujud angin si di dalam tidak remah. Neka caranya Pak. Ngereng mas mak. Yeah.